Leoto la bobedi la papadi ya Banyana Banyana kgahlanong le Algeria e tloba enngwe ya tse bohlokwa selemong sa 2022 sehlopheng sa Afrika Borwa. Sephetho sentle se tla bona sehlopha sena se phunyeletsa ho dipapadi tsa AFCON tseo le tsona di tla sebediswa jwalo ka dipapadi tsa mohopo wa lefatshe wa bolo ya Basadi. Banyana Banyana ba na le ketapele e ntle ha ba kena leotong la bobedi, empa ha se lebaka ho se natse sehlopha sa Algeria. Naha ena ya Afrika Borwa e lwanne ya khumamela leotong la pele le hoja e lahletswe ke papadi. I mean, yes, it's a tough game that we're going to play, but I think we're all pretty excited about it, only because we know what the weight of this game holds. Pretty ready to, I think it's going to be a pretty tough game and we're going to go out there and play, but I think we're ready for it. Algeria se naha e matla papading ya bolo ya Basadi kontinenteng, empa ke sehlopha se batlang ho phunyeletsa tlhodisanong ya AFCON mme hape se fetele pele mokgahlelong o latelang lekgetlo la pele. Banyana Banyana ba tshwanela ho sebedisa boiphihlelo ba bona ho sireletsa ketapele e leng teng. We all know that experience is a crucial part of the team, and we have quite a few youngsters that are really stepping up and showing that they want to be here and that they're capable of being here. Banyana Banyana e qadile boitukiso ba bona hang ha ba fihla motsemoholo Algiers. Ellis o tla thabiswa ke hore tlholo ya Labohlano bo fetileng ile ya phamisa meya ya dipapadi ho latela tahlelo kgahlanong le Zambia papading ya setswalle ya matjhaba. Lebohang SABC News, Algiers, Algeria.